Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakenhon kiseng bahalang beper ke jela ki badan hapok kshatri jongka Confederation of Meghalaya Social Organisation haga kharwai tarik unai lor kila pen bena ban khot pelong da ke jinyalang pai ba hanong ba Shillong ban penchai pai ba halor ke jingbem patla jongka sarkar jela ban wanra ya ke jingpen bai thamai haga Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khan riu hapok ke dorbar senrai jongka yeng dorbar thau an ke jela kaban sakutno haga si tho dieng jongka khalai tarik unai lor arajar khat khandai Hakajing keren bat kilat pathai kubor u chairman ka komso u samla Robert Kharjaren ulayathu bakajing khot jong ka komso yakani gajing yalang pajba kadai halor ka nongrim bak sarkar kalashim sting shipa palat ban pentrekam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khan rio kajing dawa jong ka sing bat ka kan hun mentahi browi lomba ba pentrekam ya ka analan permit system ni kong ni si ong ya sarkar ba demi pentrekam ya bungkol stand frontier regulation act di hadin jong ka bindu lanong report komiti ka balong kumtu bat hadin bang sarkar ka pensengau ya ta ka jinglong ya ka jinglong jingman jong ka benggol extend frontier regulation act khamtam ya ka jingbom trikam su jong ka tu ka anya po garohil ki khamkwa perwara da ka state lo bat ki ong bala dangi pentrikam ya ka tu ka don kam ban pha sa presiden jong ka India ki kwa ban le da ka state lo ngila ajengmut ya kataru but hadin ba ngila dap ajengmut kila don ki series of meeting ngila kendu UCM ni kendu deputy CM ni kendu ki ministers ngila ajan ya kendu ya jan borok ki nongalam jong ki political party per ngila pen ki views ngila pen suggestion kala don ro ajing kendu buat debat ki officers ro ban ya pen bet ya ka jing penwandur kumnu ban Pentri kami ya kan online permit dah kabawan rak ya kan amendment ya kan Meghalaya Safety and Security ya. Ti ngi layu oru ya ki verbal assurance lah. Bakin wan rak ya kan ni ka amendment jong kan Meghalaya Safety and Security ya. Dah kaba incorporate lah ni dah kaba penrung ya ki proviso jong kan online permit system hakan ni ka ain kepala don lupa. Ikmit nanti bakin wan rak hakan ni ka session kebanuan. Nomor balik kembang UI kelomba belingi kani ga kala kerki kelomba ngidang i bawat hakani ga sengi ki bala de singi omit sya ula kerenti kenapa baka si bigan wan alor kata ula de kajinglong jingman apo asam mentana kajingdon ken arsi ti kamlong su bangin ap kamlong su bangin dang pen saateng baka nomdon ken lain permit haka jela ka jongi mentangi i hidon itu Directorate of Infiltration ki bangi check ya ki briu na kapor wat apa deng jong kajing deko jong itu i infiltration directorate tang layo ban bat ya bunut ki briu ti mi nanti bala da kawan ka ALP ka wakam klaim idang la susu ban yada ya ka jala ka jongi na kajing ru klep jong poiwe ti hadin ba ngila ya keren ngutu na kapor ngi UI ba hadu menta ka seniru kam semdan kanu ka jong ka state government ya kaban warra amendment yang Meghalaya Safety and Security Act. Ti kani kalong ke ke bangin nomlawan pedian kani kalong ke kabangi kum ke jalang yang nomla su ban up na pos ya por ya kajing le suki ya kajing le kuman jong ka sarkar jela ti dakwi ke jumut na kal menta sngi le rai ba lada jia ba sarkar kam warra ya amendment jong lani kam pentri kam ya KLP dah kabawa pen amen ya kami Meghalaya Safety and Security Act lani dah kabawa lani dah kumuipan hakan ni assembly ke bawa mentah ke ban kut no lasin thoding nak kalian ka jongi ke hungi pen penano dah kijing ki kijing sia ngi lalong konstruktif ha ni ai ki view ni ai ki sejon ni take part ha ka discussion ni lai kendu ya ki nak pos ya ka por ni lajam bat ni lalong konstruktif ha bat ni government ada imat ba ladangi dang long konstruktif ibat ke government kamlong interest kita tingin bansi lada tangban yang keren pengi haban peniro dah kikam jong rajin bom setengah di lapan penapa haka kanyo tering jong tau benai kum kadak jong rajin penrem ya kan ga sarkar hi berhoi bat kum ka jing pentip ke jongi yo pat ba
ya ka ing ba sarkar kalale min penbana ya ka jingelang ke bandlong hasilong ke caka bat ke caka ngin sapentip nomor ngihap na panjibit na kisinong bat uning tai kat bang ikendu ya ki nong mi khmat jong sarkar la ka di UCM ni di PCM ru bat ka to ka ni minister ba kendu ki kim ong shu bangim bangim manra ki ong in wara no bet ti haba ki manra ngathai kam don jingmut shu ban kli balai makingen ki dia pensai yang i balai ki manra ngathai bangingin kli ti kam don jingmut shu bet ti maki ki dia pensai ki ba ngachu i he ki kot khobor ni ngai UCM wong ba ka don kamban ya konsol lani don kamban depan jengmut na ki stakeholder ki bobun na jingkeli kolong habangi la propose ban kala ya ka akla sistem beli konsol ha kita la yo por la sistem tamban konsol beli mule kata we kolong ta ka ba arpat kolong ba lada ki don kita ki kenhun ki bakwa ban ai jengmut habangi kila i bangi la ai jengmut la kata beli ki mai jengmut la beli ki muat sakhmat ya ka ban ai jengmut la sakawiru kila don ru ki kenhun mensua ki bala ya don meeting bar sarkar shua bakan long an out ne marcha kan riu kila don la da ki bun teli ki meeting ki ya kendu ya sarkar ka barim apo jingala mengkul sama ki ya kendu ki ya shong meeting lang ki ya keren ya ki benta jo kan ka an timaki kila da ai jemut halor kan an hakata rapor ti habakil ai jemut ngathrai menta kumnu pat kin ong bangin ai jemut biang la jinda kilap ba kadon ke jing doko ha ta kapor kila di ba jumut ta kapor ri ngam i ba ngam hadin ba kani ka an kawan ngam i sisin ru bagin ong ba kani ka an gaduna ri kila nang ya chakhmat ban ong ba teino iki kendro teino iki gir teino iki kita ki facilitation center teino iki entry and exit point di ngidang mut ba maki kila ya menjur kan ya kan bila dah jia baki empat menjur balikin ong di menteri kami ya kan kan di hak jingslo jonging iyo iba kamdan isu banang ya keren kamdan isu banang panjumut mereka sudah bitang gadini taktik jong